Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Umpernai Sports Club kalayo banrung siya ka First Division jong ka Samoy Lekay jong Snem Arjar Arpo bala penyai da Shillong Sports Association hadian bakala penlim no ya ka Lightcore Sports Club ha ka jinga kun semi-final jong ka Second Division ka balong ha ka Khatsau Tarik Unailor Arjar Khat Kandai Hamaran Jain Stadium Shillong. Hagani ka jingya kun ka Umpernai kala job da Laigo la ar persya ya ka Lightcore Sports Club ha ka jingya kun jong ka kelas step lengbaki gol balio tap da di karbangar ha ka minute ka bapra baru M1 sweat ha ka minute ka bashpo Katba haka kelamiat jong kajing yakun kalait kor kalapun pai yaki argo lengbau I mau tho haka minute ka Henry Pulai baru Esmen song haka minute ka Henry Pusan Nrei hadian katto kani minute ka Umpernai kala yo thep biang ya kalait kor lengba u ar shadap haka minute ka New Puar bat ka Umpernai kala yo sendon ya ka nam job Hagani kajing yakun ka donru kajing yaklumar hapadang kinong kersyan jong kini ki artli ki kunhon nrei dei kajing don jong ki pulit CRPF ya kani kajing kulmar lalapan penjajai no
Kabati CTV kala yo ro banya kren yo coach jong ka Pernai Sports Club bat ka Lightcore Sports Club. Tong ini ngap ayu kidon ban ong. Tam tangi ai ngu blei ben kong la la sai e jing kwa ni ai dai la mata ka first division ru dan kan kan sim ya pun lagi long belum ru dai kembali dan men la ni kami lek kan unjuk barok ni dai tangi ru unjuk we tim beli peng ngai ngu blei bab baar mak long ba dikenai jung ni lek kai ke ban kwa ngadu ni kong kolong ba ni kwa ban rung saka fast vision ina kadau kolong ba dia tristom ringkat ngabu coach bat ki players bat management ni sala ban pen urlong ya kan kasngi jing job ban pen points dan saka fast vision ni ko ubnai ngadu ni kong hi masin kiu ya ka na kathat sa second division bat ngilai tristom bat lingba ke jing korbu jung play kaba kini ki Pernai ki adwai ya ka tim hi bro ka wei ban nga ai ngu ban kiu na ka second na ka third ka second bat ki dang ya kren ki ong ba ngi nyele kumnosa ki khat hang ta ngi kren ong ngi no kam stang kat tu kat ni ki player san rungot khnang ban fill up na mata ka second division kam dei ka second division ka kam dei ka kalik ka basop te ngi dong kami kini ki player henry na ka le management ba itrai iba bay pisa ya ka niko Pernai ila kular ya ka ke jingkwa junga kumu coach bat mentahi ka ni ka bejok mentah bagi kiu syafa chen ka jing bay jong i bat ka jingkwa junga bat nya coordinate lang bat ni sayo ya ka ni ka sngi ka jing job na menta ka history na menta ka Pernai bro ka wei ka thong jong i hi nadu ba ni kong swa bangan sim ya ka ni mane ya ka ni ka Pernai ngong ba sisen ba fi khot ya nga kumu coach ngadon ka thong lada fi khot ya nga kumukul bangin supendep hukum ngamum tre ni takada kolong banga ngaong ke ka banga kwa kolong ba ka Pernai ki kena ku Pernai ki don kasap te nginyele ku no stang bangin ya hab ban pen i ban tin lenti ya ki syaka lenti ka badai bat ngidang don ka jikmu ba ya kani ka first division ngim kutani first division hindai wat la ya ka super division ru ngin hab ya khur ya kani ka first division bangin rung syaka super division next year kiliang joki Pernai ni kong hi ngim dak mul bangin ong bag mano ba kita ki baken sai henry ngi tre kum ka tim hi ngi sala ban penolong ni henry don pat ki bala ban contribute ya ko Pernai ka long ba fiele football la ka fiele football la fi thain kan no la kim don hi ki striker kim la ban thep kamen toy fiele football pin itna tangi pai ba henry la fi don ya ki genuine striker pa ki bala ban thep masnyo chance ki la ban thep de yang takadaw ko long ba ni sayo ban poi syaka first vision bat ni don kat tu kat ni ki players bagi bala ban penur long ni kewe u Rodolf nang ta u Robin Arman ni don u Jack nang ta ngi sedian ni don breathing nang ta ni don u Halis ni don u Badap kini hi ki bala ban penur long ya ka Pernai hi bro kowe dukung syawing semua apa tu semua boleh Bapak play di players world cup saya kejingan kadang-kadang betul saya dapat di kena sini ini bagilah ilakai kalau dah ni sakit first half dan second half dah sang banyak belas ni football dah kasong hidu ka nak sip nak saya kadang ni kejap kadang dan tasni try kalau nak kasang banyak bola saya kebok tak sah ni try next time try ini mudah musim dah kerana kena juga kena tristom sekarang ni kita perform tajuki kena crash shoot untuk kiki dah jadi kerana bah kini kena juga next musim baru try kerana musim coach betul ada mungkin tidak kah belum pasti saya sebenarnya congratulations untuk Pernai bah lah tristom buat pasti lah yo saya slot membangun yo chance ini twice dan ini pada saya snibok football ada gemlak tak gua musim di duk ni ada ini itu ada di pai baru tiang kena kai bah bentuk ni ke bentuk finishing dan tidak gua bentuk berapa Julius chance bang dan yo lai so ki chance dan gemlak bentuk itu yang concentrate kita kebab pada sedian
way they defend have come on communication when the current mentas ni yang miss communication when the current goalkeeper but defender dia lah betul saya lakukan kalau ini malah bakla dan posisi saya tak boleh dan meleng so implement pada next time bah nampak jini berat next time implement mesti menang